karmachana didile karmachana kamle kamnaya didi kamle kamnaya diduya thaliya cha balacho Fulan alam shugo Kok-Khorang Koklam Panda nai tangnai Tripura hasni jo to lukorogna jara kudungman yagola haina hai sung norong busngote kisa kutal Koklam Panda tuwi phaiga sung jotono shaimano ani Swmai music video ni teaser jotono sung nugui mangkha te obno tin na Koklam Panda shongka zakha phaiding sung pulano ani Swmai music video ni teaser no nai na le no Lang macho ki feeling manibo Ketan kolibo ayam masih syabibo naro teaser nugu saino makana tinini sino Koklam Panda wo naro wai song engai shawa phai sokbai jak phaiding pulena sung borno lam shugun nalayena tinini sino Koklam Panda wo naro wai okra engai phai manjak phaika sini Tripura hastini mongganang sinmung manjak sini khathangsa production ni producer te choreographer te bo director hinibu sini jagai tongo sini borom ganang jak bai shormili nobo pelebekino lam sugo tinini sini Koklam Panda phai manjak phain bagai Apno karibo paisa pakesini Tripura hasini resap kurang mongganang bono cikon simi okra zakra bebung sini tongo belekino resap mongkurang sini bai parmita riangno bo belebelkino lamshugo Apno karibo tinini Koklam Panda paisa pakya sini Tripura hasini resap mongkurang athukuri sini bono jotono sini witongo ke sini o pandano nachatoge musarang bagai paisa pakya sini buko hamzama riangno bo belebelkino lamshugo Gesang pulano sini by sormuli ni bakang no sung sung lainai inke by no bahai tong kaham no tong kisah kenai kisah mai kaham no hai pala kita hectic schedule tu tong tabu ngangi bos kago project tu tong apa inke by no pulano sung namu sung nai by ni je khatang sa production buhur ni simi sengka zakha te ada kan yo hoite bahai ke music video klaina ni bagai nang mane ya pri na ka ba wan suka kisah nai tong lu korong sai kelan Khathansa production to basically 2005 after no wansuk zaka tamning kan ke a time so ni miling malang tong mani seruk tong mani then after that angkisa gap na kha after that start 2017 no khaga but sing start climb in 2005 kan ke Khathansa wo ama hakin bumu de zaka tamning ke bumungon nok sai makana like bakha thansa ke tong nani etc aun bagi sanam ka then music video klaina ni eba ama hai resabung ba masamungo ang gadali tong nani reason ngan charai furu chimin kisa like cultural activities ani kisa interest tongo and ani ama balake support ang agi charai furu ngano like stage no khanga ka sai thango kok thana ni ba like koklok rokpan thana ni am haita to a charai furu chimin kasa inspired utongo then aboni pore ke to jefrang further studies ni baga agar talaw phaika college afro ngang kyang chongpreng ko group baga talaw phaika so afron hoita no inspired ngang online of hain ge tabu ke sung je apno masang lai senai je no sungnani ba je no sung phurungani bagai je Koklam Panda khlaijak mani abono topino tini sung salai senai tabu ke inke by ani Swmai music video je noro khlai mani abo ke mane bom hai ke ro khlaijak kha a music video ni bom hai concept ro te abrong tini kisa lukorong sai kana concept angkai to like ani Swmai bomongon sai makana like ani promise jeng Swmai tangi je kuno jaga tong thai klayo tamini ganke ang oma tini oma hai klainai kana oma hai klainai abang officer nai aba jotorin kaisa bukhaw Swmai to ni taba oma hai no abon bagina online de zakha but this time ni obong ga to Khathansa production to basically romantic video khayo sung tabun no kuno tong mani tong ganke ani Swmai means like tabuk
khoroksa like ajaga je couple dongna rok mane borok busuk kha basawi je hamjang mung kuplung ke borok ni bukhaw promise tui tongna na abono funungmani no funungna naimani no sonorok jefro release nai a time onorok kaham ke nungi thangnai ngai ke haina hai sing sini yang resep gerang bai parmitana busung lainai ke baino pulen sanamu jungo nengbo business mi khatangsa production bai samung khlai tong ke bahai ke neng tinini o pandani bising tei lukorong mane saimana ni musung di amar kina nai tang lukorong sai khathansa bai to an teng salama first khayo and that agi bojen ko tong layo bai bai to kathalayo but project to khlai je ya ke teng salama no puila khaimani abani parike obong ke ko third project abani sakainge chini ata bimol bini jamu kaisa tam bini kaisa bono borom roi nai je kaisa khaile mani abani yagola ke obotisa romantic jamu khata gahaina hai sing chini yango sini ani Swmai music video ni actress bai bo koklam salainai gapulan ang bono sunamu sungo nang toni to abunu pula music video and the bank nana jeffro khatangsa production bukhaktai by sarmil bukhaktai a music video khaina ni bagai nana sahar ka afro rokoni ni reaction robo ma hai kha sanai actually ang si by no upila samani because ang to as singer si chini jago hai da bang ka agini jimeng phono ko singing rong ni bagai bo phayo but ta mon kha ani ang jeffro ko graduate ong kha ke second year of college hoi kan ke no ang to singing ni mang si ru he da ba covers rok pano ji hapano abase ani singing ni sai acting ni si mane buisha ko guta no ke ta bo casting director rok pano ano approach khayo ta but ang acting wa cha pano khaine ni song ta gyan life ho mane ang singing ke singing and ngin tong ta mane ang consider khai je ta acting khaine rok nai kan ke ba pro ang am rong no khaya because confidence kare ko acting bi ki thapano do so apro ang chong kha that to start my ani career no start khaina bagai shuruat khaina bagai especially chini tripura o to sabo best ngi manai ma bai ni sara kan ke abona ang bini guidance rok mana musung bagai mane ani experience ka hamang ma zarulo future logo ang ani career ko yang ti shuru khai kan ke hani am bagai ang bai na approach ma khai ka ta ang to acting dong ni o ko nu ase siang kan ke bai song ro bai shuru khai kan ke bole ano kaisa guide ka hamuri ma no ke aboni bagai ang bono ma thaka ta ni sing hai by sarmil bakhago thanglai pinai by sarmil no plan te wasa suna musungo ani Swmai music video khlai thani wo mane sung to nugoi mano kha thangsa production mane na abo jo to album no music video ba dance video phonong to belake no hitting go inge lukuro wasna hamjamo mri tongo gete by ni je kaisa je bo short na hamani aje album rok khlai teni wo kabangano bini asakai mane sabo saibe ya haise asakai na tok bini music video rok khlai teni rogo ge bani apna sunamu sungo music video khlai teni wo bahai ke mane sungto katal sungto nuku na mano mane music video khlai teni kai kabang borok same borok no now same artist actress now ge bahai ke katal borok no mane tubui phai man kha abano tei kisa sai khana kaisa project jeffro changna thangwa actually abo ang sajung no simini yak bohin maya tamni hingkan ke kaisa project sang thani team balai ke matter playo teamwork so project changna thanga ngana team sakang sabun nai man like singing wang sabun nanai eba music sabun nanai eba cinematography sabun nanai abo nongi thango so ro katal to hinkok man gra ya je agini sakang team no tango but hero heroine je actor actress borok simino different angkha tamni hingan ke borong no different namana doesn't know bo ang kisa katal makhang tamni hingan ke naidido chinoro kabangkok tongna nang talent no jeng fuar na nang phaya ba je khlai thana to borok tong no borok to already ang bai khlaimang pore kabang jaga o khlai no tong ya ba nge tabuk te ke saktal tu khangai to jora thang tong e jo to ni no somai thango age thango so tam khlai nai chini ukulo sabo yak jona rang nai eba tamine career omo to kaisa hobby saibo chinoro to jeng kuno amti proper platform mo maya haya ba pia ba platform maya ni bising te phano jeng mak katal makhang tu ya ko nei lukurong ni thane omoda je toni mano je chini yak bulo chini yak su sabuna rang na eba tau sana thaga nge paru ni kaisa imang tomi mano jeta ang tawa su ro sabe tongo anu klogo
kebo tebo jurari bhai ton tamne gete bo for jak tin ton jotone hai da abon bogina ang katal ro no beshi like focus khai jago and take sang ke katal no focus khai mani boya je fruit talent nuksa go ang afro no beshi bag approach khayo thik no bana approach khai pano like ang surprise to nang dakha because boni to fan following kabang onek when I talk ke ba ano bo hai ki thagang ke ba like both side no kadeng thama hai da then singing ho to always no like ang paru no to I think bo ang bo je fruit I think school level sing khana a time on simina ang bona shino onek cherai wang bai mane puilang mai malai famous ang bai agar tala fai so ani bo bai ekdom like connection alka no tongo bonding abo personally bo tongo professional tong bo bai tongo no tam ning ke abun bangina bono bo choose klai jago always nani khatan sang production is there tam mo ka ta om hai no tai to ani kok ngang ke team bala ke matter khayo perfect team nang jesa nai thong na ban ta am sang nga haina hai sang tabo bai parmitani khuktu bo khana lainai jefro bai sormeli nana sahaka music video ni bagai rasa murasan bagai afro bai ni reaction ogbo ma hai rokka actually ang to santa ke loyang sak am sak wow am te to great because most of the time no sang to khaile yo korok okay Jeffro Bosaka Boano lyrics was within Samani but after a time kare so norok to sai deban man ya all the time wo bo lyrics is mo kai si okay tangi kai ngai ko ano depend claimali ata bo ang jora ri mali ya ngai bono ang no ko sinai ni bono ko sinai kata lyrics sinai no just tune simi kai din ke so ang iko bo lyrics simi kai ke no kise tune kai start khai kata so am tike no chini project sing like ka gisang bai ni khuktu bo sai mana mangkha music video release habosoi gisang awno bo bai ni khuktei khna lainai bai sarmili khuktu khna lainai sung ta sai mana bai sarmili bo kha thangsa production ni kaisa bo director bo gete choreographer bo producer bo ge tabung ke bo music ni aje music video ni bo no release yo gabno ti bo kisa kothma khna na lainai bai ke bo bhor simo release of sina ni jengkha bai ke sai khna ke to bo story no lyricist mane uklogo ngai to accidentally se mane hai klai su abo kotha jeng saka যেমন tabang lyricist no kya bono approach khai ga ani production ni bagi re samung se di ding gange ang jorao mai rong thango maybe borong ni bo jora kri rong na so abani bagin tamung kha mane ang sometimes thalcha hang ke like bakhao kisa nang hai bukla kha ang mo try da khai nai man hai ba mane try khai gang to I think rengi phan thang mano ma ke wan soka so ang puila se ka tang salama abo sai no mano bui bo sai mano hai pano tang salama je prus kya ang amsuk believe khaimani ya je like audience amai ke hamjagi thangane a kok thaino amsuk hamjaka rasamung to te yang te sana na yango asuk jak tongin tongo engan ke amai ken chengi thanga then abun pore ke interest nangai thanga de lyrics sei boman bla ko ne ka woni pore engan ke nini khani ari sejaka then tang salama mo langma kama o sejaka and tabung ke normally ani production house ne mota moti ang no sejaka hai de tamsu abuna ga bai ni khukti busang stress sai mangka nge bai tang salama bo bonus yo nge tabono ani samai bo bonus yo ngesang tu nugu nyamaka tang salama ni music video asakai lukorok baska hamza ka nga kha khrayo ani samai o katali music video no bo lukorok belekana hamza ka nganai nga hanai sang bai parmitani bakhak mo thanglai junai nga bai parmitana sungna ni musungo bai sormeli bai tunung to asuk bisi kutugma mane samung klai phakya ga bai sormeli ni boss hamno nogoi nang bai ba bini bo quality no nogoi nang bisi saja ku ka bisi sai kana bani hinke like one man army haita bo sai chung no man joto na manage klai ma no gete kai sang bono ang chajak mane ke mane direct saja ka man direct no bo khayota sai buru 이게 belai baka kaham support khayo belai mane nang jefu nango bo anytime ni bagai jora tong ka yes logi o tong yam kaisa bini belai jaja go inge te kaisa inge bo belai maya gana but sometimes ko kutuk na jara kisa kutuk na ro abro bisi maya gana inge actually bo am baka tore hamza ga no kutuk ni jini ni wan chu ko no bo inge ang tawar mo to man like jefro ang puila 5 to 6 ang exact years Malia but Jefrang agar talawo afro ani first ani live concert khayo das fuji diringo yang bini nogono nogai tong pai afro afro college pore to le bai gai afro ni simino like chini bonding bi nogono 2 days hai tong khang
Jini young wine no got to start away on it. Because after Jimino Jini, I'm taking on gang para to Tolo, and study stroke para schooling by Niagara Pika, Gavin Pore, table, so go getting like that. Ngeke tabu haina hai sung sini ani Swmai music video ni actress by sa sung piu nai ngeke ang bor pula na sung namu sungo ngeke nung to khorak sa Tripura haste urusak kurang hani busini sagi tongo ngete jotor ni khorang no sa sagi tongo ngeke nung tabu je music video wa hapai mani abono to yin bom hairo mani feel khlai buskang salo te bu khlai ne hinde wan chugui to bor ke sai khana ego experience wise ang kang tong thoka te khak sang kha because by behind work ma khai kya ang ke to an the singer ni shi ta shung wang sai pai khang by ke acting line of khai kya because singing ni sai you know acting ni si we no approach khai ko go yam hai ta ang ke abono ko tabuk to mo ko chini puila khai dro ko ang ke hope ko omo to shuruat ni ang khai ma ni se debut by khai na sung lam hai hindi te wo you know guidance ka hamma man na than Gange paya na tiwo. Singing rock ni. Kung ke Nge bai ba ka te thang na in ke bai je pro no music video client ne hen nang wan sugo. Apro rogo nge ke mane sung to nugui mano je dong ni je sung teaser nugui na ma kha phatar hase rogo bo khlai jak mane nge mane bo jaga thai rogo khlai jak kha ni Tripura bo ta khlai jak nge phatar hase nge bo thai rogo khlai jak ke Tripura to khlai jak kha bo Pia ba music video ni refer mano kita thanda jaga ro to mane ya so Arunachal Tawang khlai jak kha जैसे 2 months of photo का तब लेके अरुणाचल तो बालाई के क्वार्टर जाना कैसे डिस्ट्रिक्ट बता कैसे डिस्ट्रिक्ट माने तामिन ससनाय आबनो करना नहीं बालाई के टाफ जों त्रिपुरा ने होते शिलोंग थांग माने जे 12 आवर्स जदि न बायरुट थांगा के बरं अरुणाचल एक डिस्ट्रिक्ट ने होते कैसे डिस्ट्रिक्ट थाना से आसक सेम टाइम नाउ ये बाहर तो फ्लाइट दो अवेलेबल या ईटानगर सिमित सुतांगो सो आं कबांग मा जागा नो एक्सप्लोर खानाले मुसुं माने दो फिया बा कैसे जागा सिमित थांगमान सियो तावांग नाइथोगो बेलाय की जागा आं जैसे आनि कैमरा बिसिङाव क्याप्चार खाइतोनानि आं फ्लाइट अखा ताक ऑडियन्स संनो खांगे बरको बाहायगोना आं नि बाय पारो नो थांमानि हिमदि हिनै बाद बिन साराय ताव बागे थांमालिया bai aja ko shooting khlai tani rokong ke kuno ke bo murok ta phai kya tamni ke singni father hase khorok sa mane jese borok phono shooting khlai ne thangai ke kobang ma to problem rokong jeng jalo nukja ko ke afro roko shooting khlai tani roko kuno muksa jeng jalo problem nukja kubi kok sanan thanga ke tak tang ko sa songnai thai direct kok sawan sa tini de thaja safiu nai Tripura jese shoot khane ni tough ang khaklayo notice ni tek buni baki state am sakre samni ngangke am sake supportive like Arunachal ni je borok am sake nono support khayo taktam chasnai borok am sake bukha kaham jekono mane ge sab pogi kalang thang bono borok pesanono firogiri phai borok amhai borok ngange chin Tripura ulta jeng kuno jaga shoot khane thangke like permission ri damanno haide manno hinai se like koi se sengma khlayo ngangke jeng sini thayo tongo se amhai ngang phatar hasro je fra amhai ki nuguyo mana ang just bakao kachen ma wan so phayo jeng kichini like how the tongi tong na boro tongi tong মানে অনেক টপ angza utang মানে experience অনেক কাহামা মো কিন্তু চিনি নিজনি হাও সমা হাকে মানিয়া জং কাहा जागा हाबैनानि एबा अंकनानि हंगा से नों न मगल सिगुन खाना सिंगाय आबो तो नरक हाइनवानि दं ताङै आमा हाय ngै दं फियाबा आं अरुणाचलनि बर रंग बालायके हामजाका तामने के बालायके सपोर्टेड देन अनेक पोलाइट आमा हामजांमा बो साइमानो Ang ke tini ni sino Koklam Panda to khorong ni rusak pun pai sok baja pai ni ke sung bon khuk te tang nei or samuni or music video samuni samurong na khlai na le no bai kisa or music video ni samurong kisa nai thoi lokorong na kisa rusa bai khana re gara je line norok nukha khana ka a line simin rusam nai sang yang chini khorok sa ni ka na wate khorok so singer no so bono bang isa manjuna bagi ang kopong nai ang ke mai abat ang try kan ang ko sanay ng frame with lang ma
저위보 기필이 많이보 그 탕동이보 아야마 싱쇼기보 승살 살중하노 야가리 그랑보 능누동만이 능누동고 능누동나 여불카오 Belai kena kena takate lukurok bokak layo kena tak jaga nahanai ngeke haina hai sengte baisa bai parmitani bukang thanglai jumnai ngeke bai sengtoni ni tungsa lama bo ko music video khlaimana jago nungje rosa mori ma belai kena lukurok ha tak jaga nge tabuni bo kena jaga na hai man khak layo ngga bani bising ta kai sena musongo bai to khoroksa tabo nini cherai bo ajaika ke abri bising fana nung bai ke as mane samongo active khlai tong man bai ke access khlai tong man ab kisa dai to nei lukurong sai kana actually kosa to tong no motherhood am sak easy ya but ang poito chao je pro nung bu khamu songo nung definitely amo nung khlai ba mano like kenga ya ta ani cherai tong a hai khai me nung jadi muso kain ke amo lama pyokja ke sthango so yeah sometimes iko aron ang joto mas hanai ni husband is support belai kana nango charai parenting go tamni ke iko ang tabok jora rimaya an basana jora rimaya purun ke iko bin baba bai tongo ke amte hai kano iko jono waisa bini bo kubuni samo to kan ke ang charai nai yo so amte hai kano mili wei buji lai ma tongota Nge sengta wa hainai hamjamo dia ni bakak thanglainai bin khuptu bata khanalainai okay nonte washa sengna musongo jefro music video khlai jago nim tagi ro ko to khlai no senggo nuguin tong ro sa musnu ro sa mani ro ge lokoro ba sno khana tak jago nge je ni partner je o music video je ni partner sengto seman tong adang joma dia o jago actor ni role khlai tong nge bo samung khlai nang first time bahai ma takha bo samung khai nge actually Jini friendship buhay noon ka, kamani himale angge kisa mane ko tigna mane ko ro saban kisa introverted ta angge bo angge kisa extroverted side angge bo mane friendly ko ro ka hamke sa angge flexibility kaisa tong ta boy work kai mani hinga angge amani bagai tu tong thong bo bai tong ei personally bo angge professionally buhay no bo belai keno ko ang ko mane bo nashini to yata like ko director dam ti chana ro kni but bana sherek ko ban thata nang ti khai man om ti khai man ro like we can do this am hera ko so that mane ko scenes ro te bunai thoi ka ma jaram hai ro kan ke aban bini ka hai mun kaisa quality bo ke as a friend bo ke ta bu to friend ngi thang ka ke kam khai to ta bo bai Nke jefro a music video khlai tang poro a jaga to bele kheno ta kusang mani bo jora hai da ba nke bahai ke mane a kusang ma jora bo a jaga bo bahai ke shoot khlai mang kha man kunu ke bo mur phai kya mane jefro rogo sung to ta bu kusang ma jor thun sai man to nke a shoot khlai puro rogo mungsa su mane bejwa ro ngai ke bai ni bkhak ti ro ei a bahai ke ta khai da bahai ta khai ni mungsa su sa sa ka bahai ro am tele ang mui to kri kha but ko kusang male kusang kha hai pono ang kan kya jaga nai thurung nu bi ka tangwa pa wi thangwa ya asana to jaga no hai mo joto borong silang phona silang hai ni thang ko wi ma thako ke overall experience le ka ham nong khatan shooting nge bai ne ba ko hai hai thanglai jonai angke sung to sai mono bai nang ko bai parimita bai no bisiko mane gan ro sa buni ni khatam so production no angke ke tabo male singer ni bisingo angke tangai no bo nil chak mana no mane chongoi ni har ka music video ni bage chela rogo no hungka kisa different do tam nengang ke paruni khorang bai actually je actress ro tongai prida ta bibang thun da lipikan kong no sawana awal missing oi ta bok tal tongo te maximum heroine no bin khorang ma chango as doubt khane ni kono kokre do but jefru chela ro nengo a time ko mo wan sugrao like suppose the book ang Adi no fan naka ga Adi ni bagi bokhorang matching no because Adi is very stylish personality na binikin kanke so binya je tongmani goron bai kheye man tabu normal je samna ro matching ya because botang salama phai pro no nuai bai phai mani to nuai ni khorang nang nai nai ke sai mana je nuai ni khorang Adi ro sap tong ma hai nong so ab bono wan sugi am hai ke naka
tini this time adung ni nama ni reason kan ke adung ni je khorang bai I think nobonil ni khorang maybe not je fro video no gana a time like mane adung no sab tak bahai tar mane abo actor wise singing singer choose khaja mane salarong no hungeta tamne ke salarong ni personality is different no barang thajing saka paru ni khorang bai ke at least maximum heroine no thang nge ke bani kokti bu khna ne mangkha abno bai tamni bagai no bodel chak mana no bo chelani re samung ni khorang go bo choose khlai ke fighting ke tabo haina hai sang resap kurang bai parimita bai kok salai nai no bana te sunang mu sungo je puro nang no bodel chak ma bai resap mu resap ne he nang sai mangka apro rogo nang ni reaction ok bai kha mane bo bai first time the music video khlai mane music video ni song rock da sabon music video to amon first time but amon se sakang kaisa jeng group khay da samani to ga arsa ka to subject no so am sak excitement am suk to gre and more for bo bai to age bo sinilai yo resam kubuni jaga bo resap like ha am te hai group ro ko ke subject so ma hai ta okay tabo khani hai bai sor min baga thlai nai bai ka okatal project no kare bus kang ro ko kuno te okatal project ro slam nai hni wa chu tong e ba slam mu ja mane relief ro already sui rak ta ab kisa sai kana re bus kang project ka tong go abo ga kisa kasen group ka bang omo release ng mani pore klaina ni cha chok la na tamne ke zora nai no ma klaina wan ma wan sugo te hanai thodinan bagai bahai bute arobo tabunin bai paro no subject no wonil botongo then singing ho ta te khorong nei tongo tawa abo bung sagralia then nayok nai karong ni to ang tabu saya abo no mana no abo kisa different way no mana na abo ngaga jeman tabu chinoro to masamung maximum time no masamung no cholo to piaba masamung ni jeta mo na ni masamung pa na wo masamung tong pa na all music video kisa different nai ekdom loud music gongla kisa naughty sekle lai mong ama hai ke dance sequence tong na kintu kisa alada ang ama hai ke audience to alada kan to na mo songo tam ning phung na mo songo tam ning ba musama ne bising te kono bising ko tam tong ma na kita phung na mo songo ta ni bai bai black na ham bai ga hanai sung ham zo ri yang no sung pinai bai nang kha thang zo sorry bai ni sai nang de nono sung na mo sanai kha thang zo production bai nang samung khlai ma bai short meli bai nang samung khlai po ma hai ni experience ro kong kha ab ke sai kana experience tachung buchaka ka ham nong kha ta ang tamu jungi tongmani no bai ano you know bini guidance mang kan ke onek ani career ni bagai mo hai ani je acting field ni bagai bela ke no sanai hne unke bo ano like shoot rogo je advice rumani rogam hero ang whole life obviously toni to nai ngai ke abo no mane professionally and I'm so happy that personally bo hai no chung mane ase angani ase mane you know elder sister ke bana bono kaisa mang khata so I'm really happy that professionally personally both boy connect khai mang kha inke sang hai na hai ban te sang pinai bai no rong ne je o music video khlai chini bo mane tabuk sang kaisa kaisa music video khlai thangi to kwang mo no rang rok nango nge ke o music video khlai chini busuk rok rang nong mari rok ti khlai ja kana ta phato hasti rok thangai khlai ja ba ga puno nai ta nai lu korone kisa sai khnari ke ba rang ni mari to ta bina ne ta quality video ba nai thorina ni gang to thangu no kabang ma no thangu so exactly rang mari busu thanga to shigla hai mane sai mangla but amsung sanai je like o project to fataro ko buklai ja ka na cholo shoot khlai ja ka so huge amount no mane angkor ka and ani ang believe khayo I do believe ki like je fro kaisa quality content eba video tuna nango a time rang man ma nokhonai tam ningang ke oro je asuk tonai rok tabuk nai dina thona thokeri chunga go chungoro fighter head ba kongni ko sanga jaga thangna ne aba masangi ma thango sa tini kalebere ka thana ga sing re choose khai thanglai head ba eba kaisa kuno normal party o thana ga ama ki choose khai thang so kaisa music video nang kaisa actor actress no nai thogrena ni eba samungo je tam khlaina ne abo joto mili oi rang ongkhoi angang ke nang a quality bonogla so that's why ang rang kisa kharos no khayo tam ne himba ang audience no hamai maro borong always no quality content in hamani ba so quality content afro no khayo defro
rang makibo hai kaisa video nang client thang ge to abo to rang no makibo hai phono sung nukui ma ka sini khathang sa production ni bising ting ge video quality ba suna na tok te bunislai te ku bunislai bo kisa different ke nuksa go ge abo no ba kaina lokorok bo te bo khathong kha jani bising te bai de o khathang sa production ni bising te je agi ni music video no khman abo no bo boi hamza ga no ta bu so jar tu nai ne tong ko ge bai hai na te suna mo sungo norong ni je music video khlai tani bo afro ro sal bu suk rong bo music video ro khlai jaka chap mungo hangkang ke to jeng 3-4 din no ma thangana na honestly I mean mo 2 years back khlai jago do 2 years back ro samung sanam jak tong mani sabo 2 bochor sakang khlai ja video hangkang ga to jeng Arunachalo maybe 7-8 days tong na kana firo wi phaite na joto miliwi aro jeng totally 4 days khlai ja then Tripura o tong 2-3 din khlai ja thanga time nango en abo bakaisa like ek din bai shoot pai ri khangke 2 din bai shoot pai ri khangke abo te hanai thori me do tam ningke nang kaisa 5 minute de samung phano kaisa partner nana ni setang onek tek manao so chini actor actress phano lengwi thango makhango u kaisa komani sijagi thango so abon bagai gap now je fro sung shoot khaya afro nai thoka bunuk jamta gahaina sung hamjang mari yang te sung pinai nung o music video te rasa mone hapano karibo nung tabo su jar tamro khlai tong ke to ani UG undergraduate pai kha economics media te political science so ke tabo ang masters khai to journalism and mass communication first year nisung khraya ma ka bin khokti bong ge tabo haina he sung bai parmitani baka ko thanglai jonai ge bai parmitani rasa morok to bele kheno hit jotono nge ke abni bisingo phono te thai sa thai te sa khana lo janai bai bukte pok samungro nge sung nukui ma ka sa khati ja cover song bai song sa mani aja go bai sormilu bo ro sa khabo nge sung aro nukui ma ka nge tabu sung bai sormili ni khukti bo ro sa mung khana nai ke te bai parmitan khukti bo te ham ko ri ang ni khukti sung thai thai ni ro sa mungro khana le nge sukang bai parmitan no chehi dikra de noro sung sinai ning bom hai ra cha mo na khala mo bai ang kila romantic lang kaisa sad romantic ra cha mo ya far se wa na harani ni talang kha chalo cha kolom kha ani no khong ni te no no khachang re malia bahai khete to bayano ko bojai nang lang thang kha so jana ke wo kar kha nang shadi chayani tma ba nang shadi chayani tma ba delekna khana to phai bai sab khnari ka ga khaklai no rokwa hamza kana hanai tabang ke sung haina hai bai shormili khukti khna lainai binu khukti bo tang sa tang ni khna na le Puilan nakal sano tamne gang singer ya just our time mo tamung kha ani production hoite ba hoite a khani sorry khatijangli ni bagai chini tara borom gunang late bimal debar manasung tribute claim ba ang khawan suka do ang mo tang ni segru sabai tribute claim ne so chaya tong ha nakal de khatijangli ni bagai Khatijat nini bagai Tishawai tonima tep sake Kachat palini regana Ho kosham palini resha Kadama angka Phonai thanai ka Nini bagai mukmu kaisha Khatija nini bagai hambat
bela bela kana khana tok bai ni khorang tu je khuk kutui ke sono rusap khana nan bagai tam ning ka o song no kisa ang bo khana tok bo bela bela kana mane asakai o ka mane rusap muni je khai thai je kok thai bo khao nang ke asakai mane asakai khnai mang tong nang sung asakai khana tok phai ding ke sung ha hai ham sung ri ni khuk tu bo khana lai na bini khuk te rusap do thai thai ni rusap mu ro khai na le Ani to ko favorite song, one of the favorite songs of Shivan ni nikhan yari am bai ni. Na kar di bai ko mistake dong kan kang la chima hai to kita bai ni mesti tam na ning ka wa. Anti ko ko kre jo to ni ala da khorang ka ala da flavor ke phai ma mang ni phai ota. Carry on. But ang ko result Shivan ar result mong no ar ni tang nei few lines result Shivan. Lang ma tong shad no ani pai thak puila imang muk thang no shuri mao shan mao nini ani ya piri baksha Mui tu nar gayo khawo thaisha no ani langma nini khani ari wono angle tong namu chungo nini khani thayo no angle tong na shano ashuk na bela bela kana khana to ge hana hai tabu sung bai ni mo ko thang lai junai bai ni ni je tabu suk jora tai agi ni sim je tabu suk jora tai kha thang ja production ni bisin je music video klai hemani tabu suk jora kai bisuk ro music video klai ja khate apni bisingo ni ni bela keno ekdom sajak mani ekdom hamjak mani bo music video ya sai khana if 2005 ni simi no kaun khai ga ngai to miling malang to ar afrung ngai to tabuk to teng mane music video kin jago kaisa ni bagi agi ngai to kaisa album so miling malang to 8 ta suruk to 8 ta tar mane adum ni like 16 then abon pore 2017 changkha nono khatango 18 changkha kisa ke then 20 changkha nono sawi kheba covid time then abon pore 21 changkha like teng salama then now 2023 tongo khalibeli hin kaha tongo then cover kaisa tongmani abuni pore tabung ge anismai sorry langma kamam ga thanga 2022 tar mane yaro kaisa I think like sul 20 ta 25 asuro to kha and baki production house bai tang kamam man khala ani own production ge to ma hai there I ani favorite sana thanga to tatam sasinai bebang no na thujawang bebag no ani samung and ang ani samung bane compete boklayo because tabo ang tini kaisa kari rekha khana tiksa kabang na thangko manno mane abono naiko go so ani bagai jotono favorite emon kono ya like bo ani ekdom particularly bona hamjago hene je boro yang samung khakya boro na ani bo khawono tonyo jotono na hamjago if jodina no by God grace te tesa logri khang joto ban samung bo khainai am haino ge banya take sanamo sungo jefro music video khlai jaga ajaga cinematographer ko sabno tei khlaiga obong ge to ko je boro ro bai khlayo ang always no ani timo bong ke crucial ria bo to agi actor hin sini jago jotono pia ba bini camera o sibiste o interest ngo so bo beno particularly khlai jago agi miling malang ro furo to borok nayo then afro ani ang je borong idol hin wan sugo or direction line of haitani abong ge chini borong munang dara sholodriang bonang balai ke hamjago manio because ang bini yagro muino phaima hai online no tamne hingba boni direction no gunang phai haisi afro to a time to boss to mani yanda ba so I think ang senior na maybe jotono bono no gunio phaibe hai da ba bono onnek hamjago then chini bishingo chini artist bishingo balai ke respected personality bui boma ha ke wansok shia but chini bagile like ang onek khao to no hamjago ta ama ke ni yang obosok ka haisi bai nga hai nai te sanamo sunga bai no bai jefru nung hapayo afro nung sapro no ko pule inspire ngai haparo yapri seka
ang to normally dance hamza kumani ya ba sing tabu to na sanan to bai sila dance no dance hamza mani inga chung chong prank ko group bai kereng kha a time to amai music video line of phaya na hini ta one so mani ya so chong prank ko group sina again music band tongo dara kaplai song da bishana chong borok to chong onek tidul kha inke a time to jora rogo mane as support bukri mane audience support ho maya angagi college tabur khar khare ya kone like dance hamna bagi thanguta igolo truk gamse chini dance song no ge baksa chungno ringna ni start of like then abo ge chung charjon hai khlai mani tongo I think jotono abo no ge mumbo sakna hai ma tongo tei saru kunte kormoti da joento beta subject abo chung charjon tongo ni friends Sorobi ang Umariang then khasirung riang ni no so charjon friends ta abo try denga yang phaigata dance pula phaigra mani then aboni pore like music video ni wo phai mani ke ko da shorot chongno no goino pula da shorot no goino yang phaidago onge sang chini jago joro bisi kri kha ba nge haina hai tesa pai thak sang hamjak mariang bai bono bai koklam shalai nai ngai nona te plan suna mo sungo music video tabu je nang katal khlai tang mani abu to ni pula music video nge apno to ye nang ni friends mo tam ko sana mo the viewers from ni viewers o video to tabu releasing tongo 2024 new year January wo so ang omo poila hope khaineng na rong thani that na rong abuno releasing khang ke nai thong share khai thong te like khai thong abana ang na rong kaisa message buru na mo songnai hanggang ke ang na rong ni support ni bagi bhino hope khai thong because omo tani acting the first time so na rong support khamani bising te si ang te bu chang te bu to no encouragement manai chang te bu ka ham improve khai music video ro kaisa hai art ro na rong apply je kunugui manai so na rong support nango abono ang sara mo so nge tabu sang hai bai somlin ba kam thanglai nai ani Swmai music video no te jai pai thogo lokorong ta mo ko sana mo so ke sai khana balake hambai o project tal ani Swmai phai tongo 1st Jan 2024 so norok lukurok desak ani agini khatansa production de music videos norok hamjaka omono bohai kino hamjang mong di tamne hinke this time hongkang ke new face faizau ka adong and hamjangma so borong ni chemistry borong ni je music video bising borok tamak like ya abono nugui norok ni je feedback comment ro sadi like khaidi share khaidi because norok ni support maya hongkang ke cheng khaba sayangi thango so music video ni bising tino mane music video do wata motong abono tino no comment didi and hanga chung jepro noroni comment manai chung teha khaba sawi samung hena ni jara manai sonorok naisingi tongdi 1st Jan 2024 after releasing tongo hambai nge hai bai na go sinkinai ani Swmai music video te nang tukrong ta mo ko sana mo so music video tab baskan new year ro phai tongo nge I hope no jotono sajang nai especially orani jeni actor and actress no be nai so yeah jotono no omono ang asawo work jotono nai thosane lokorok nge ani Swmai team no tini sini Koklam Panda phai ma ba gai bele kana hambai te sini Koklam Panda no joy kare plan sini paithak jora nai tama ba gai bele kana hambai te abono kokasana musungo biskang 1st January bo borong ni ani Swmai music video ni pura full mangpli norok nogui manai kha thangsa production ni bisin tin norok pa mangpli nogui manai ngai norok haikeno plan sini paithak jora joy kare nai tama ba gai haino hai te besha hambai mai maya foro phai dingai tini ni Koklam Panda arono mathajak sinai jotona na hambai la karma chana dudule karma chana kame kamaya didi kame kamaya duduya thaliya cha bala cha